Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umutwe w'Ventura watangaje ko abantu bapfuye mu Rwanda heruka Goma barenze 50 n'abasirikare ba leta ya FARDC na Wazalendo. Britera bisimwe umwe makuru umutwe w'Ventura yatangaje ko nta muryango w'Igoma uri mu kiriyo kubera bapfuye. Patrick Meya uvugira ubutegetsi bwa Kongo rutse gutangaza ko Mirambo irenga 2000 ikiri mu mihanda Igoma ikeneye guhambwa. Yashinje ingabo z'u Rwanda n'Ventura ubwicanyi ku basivile mu Rwanda heruka Igoma no mu nkengero zayo. Mu butumwa bwatangajwe na Bisimwa yasabye ubutegetsi bwa Kinshasa kureka kujya mu ntambara iteye isoni ku bapfuye Igoma. Yavuze ko Mirambo yahoze mu mihanda Igoma yahavanwe igahambwa ari abasirikare ba FARDC n'abakorana nabo. Yavuze mo Wazalendo, FDLR, abacanco y'Uburayi n'ingabo z'u Burundi. Yemeza ko baguye ku rugamba. Imiryango imwe n'imwe Igoma yagaragaye ibwira ibitangazamakuru mpuzamahanga ko ababo yabuze yarimo ishakisha mu bantu bamaze iminsi Gushyingurwa na Croix-Rouge Igoma. Ishami ryo rishinzwe ubutabazi OHRDC ryavuze ko Mirambo nibura 200 yamaze guhambwa kandi ko indi igera kuri 900 iri mu buruhukiro bw'ibitaro bitandukanye Igoma. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI isubiramo Bunena Sidi Mohamed wungirije umukuru w'OCHA muri Kongo avuga ko hari uduce tukirimo imirambo myinshi yashengutse nko ku kibuga cy'indege no kuri gereza ya Goma. Yabira ishami ryo na Croix-Rouge ntibemeza niba imirambo yahambwe yari y'abasivile cyangwa se abasirikare. Baba ko myinshi yari yarashengutse bigoye kumenya abantu bapfuye. Oni kuwa mbere yatangaje ko nibura abantu 900 bishwe naho barenga 2800 barakomeretse kubera iyo mirwano kandi ko ibitaro kigoye no kubasha kuvura inkomere zose. Hagati bari kumuhuza bikorwa w'umuryango w'Abibumbye ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bruno Marquis yasabye Ventura gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma umaze iminsi ugenzura. Ku itariki 23 Mutarama Ventura yabanje gufunga ikirere cy'ikibuga cy'indege kubera ko ingabo za Kongo n'ibitwe bifatanije zagikoreshaga ziranyuza intwaro zicisha abasivile. Ku itariki 28 Mutarama nibwo Ventura yemeje ko bamaze gufata ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyose nyuma y'amasaha ageze kuri 48 umujyi wa Goma muri mu maboko yabo. Kuva uyu mutwe wirukana ingabo za Kongo muri Goma, amatangazo asuka buri munsi asaba ko bafungura ikibuga cy'indege cya Goma. Mu itangazo ryasohotse ku itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri, Marquis yasabye Ventura gufungura ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo ubutabazi bugere ku baturage. Ni ubutabazi bw'imiryango mpuzamahanga yerutse kuri indege ubwo rwari ruhidanye ikaba ngo ushaka kugaruka muri Goma nyuma y'uko Ventura itsinze bari bahanganye. Marquis avuga ko nyuma y'imirwano y'injyana muntu yagize ingaruka zikomeye ku buzima bw'abaturage. Goma igura n'ikibazo cy'ubutabazi kubera ifungwa ry'ikibuga cy'indege. Ati abantu benshi bakomeretse bakeneye ubuvuzi bwihutirwa, ibigo nderabuzima bikeneye imiti kandi ibihumbi by'abasivile baracyakeneye ubufasha bw'ibanze. Kuwa kane tariki 30 Mutarama yasabye ko ibikorwa ku kibuga cy'indege cya Goma byakongera gutangira byihutirwa kandi bigakomeza. Uyu mutegetsi muri Loni avuga ko ubuzima muri Goma busharira kubera ko imiryango mpuzamahanga idashobora kwita ku baturage. Ni mu gihe abaturage bagaragaza ko nta kibazo bafite kuko kuva Ventura yigarura umujyi wa Goma babonye agahenge aho baryama bagasinzira. Abaturage basubukuye ibikorwa byabo nk'ibisanzwe kandi urujya n'uruza rwabaye rwose muri uyu mujyi wari warayisobanura ry'ubugizi bwa nabi. Ikibuga cy'indege cya Goma cyakoreshwaga cyane n'ingabo za leta ya Kongo FARDC, MONUSCO, imiryango mpuzamahanga n'ibigo by'ubucuruzi byiganjemo iby'amahanga bikorera muri Burasirazuba bwa Kongo. Uganda ariko kandi yongereye ku buryo bugaragara ingabo zabo muri Burasirazuba bwa Kongo yoreza abandi basirikare bari hagati y'igihumbi n'ibihumbi mu cyumweru gishize mu rwego rwa Operation Shuja, ubutumwa ifatanije n'ingabo za Kongo. Amakuru aturuka mu diplomate w'umuryango w'Abibumbye avuga ko ingabo za Uganda zose muri Karere zimaze kugira hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 5. Uganda ivuga ko iyorezwa rigamije guhangana n'intagondwa ziyendera ku muhamakazi ya Kisilamu za ADF, ariko izi nyeshyamba zikaba ziri hafi y'uturere tugenzurwa n'inyeshyamba za Ventura. Ibituma impungenge ziyongera nk'uko iyi nkuru n'itazi bitangaza. Mu gihe Uganda ishyigikiye ku mugaragaro perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro, ku rundi ruhande ishinjwa gufasha Ventura ikabihakana nubwo yemera ko batangije urugamba rushya rw'uyu mutwe wiganjemo abanyekongo bavuga ikinyarwanda bari bahungiye ariho baturutse nyine muri Uganda. Raporo y'umuryango w'Abibumbye nubwo kenshi izi raporo zitavuga rumwe kubera ko ibimenyetso bifatika usibye kuvuga ngo twumvise ko cyangwa se twabwiye ko, ivuga ko ingabo za Uganda zifitanye isano n'Ventura, ariko Uganda ibi byose irabihakana. Abaturage muri Butembo bavuze ko babonye abasirikare ba Uganda berekeza hafi y'imirongo y'ingabo za Ventura mu minsi yashize. Umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Felix Kurayije yakanye ko kohereza izi ngabo bigamije kwagura ubutaka. Yavuze ko ingabo zayo zahinduye gusa uburyo bwo kwirwanaho, ntiyatanga ibisobanuro birambuye. Minisitiri w'itumanaho wa Kongo Patrick Muyaya yashimangiye ko ubutumwa bw'ibanze bwa UPDF ni ukuvuga ingabo za Uganda bukomeje kuba kurwanya ADF. Amakuru aturuka muri Burasirazuba bwa Kongo ariko kandi yavuze ko imirwano yongeye kubura hagati y'ibiro ry'ingabo za leta ya Kongo n'inyeshyamba zo mu mutwe wa Ventura mu bice bya teritwari ya Karere ho muri Kivu y'Amajyepfo. Kugeza ku manywa yo kuwa gatatu, imirwano ikomeye yarimo ijya mbere muri santere Nyabibwe, ndetse amakuru yavuze ko iyi santere y'abigoro n'inyeshyamba imirwano mu mwaka gace ngo yatangiye mu saa 11 za mu gitondo. Amakuru ariko kandi yavuze ko imirwano yanabereye mu musozi ya Ruhogo ndetse na Kayanja
aho Ventura yari ihanganye n'abiganjemo ingabo za FARDC iz'u Burundi n'abarwanyi b'Imitwe ya Wazalendo. Umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya yashinje Ventura ko yateye ibirindiro by'ibirori ingabo za leta, ati ibirindiro byacu byatewe nk'uko abibwiye radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI. Umutwe wa Ventura wongeye kuwirirwa n'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa mu gihe uherukaga gutangaza ko utanze agahenge mu rwego rwo kohereza ibikorwa by'ubutabazi. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa mu Burundi, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banditse ko umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD ku butegetsi mu Burundi Bwana Reverien Kuri yakomeje ibikorwa byo kwivuriza i Dubai, umurwa mukuru wa Emirate ya Dubai. Yimuriwe nyuma yo kuva mu bimwe mu bitaro byo mu murwa mukuru wa Nairobi mu gihugu cya Kenya. Nk'uko amakuru agera ku kinyamakuru SOS mu Burundi yabivuze, Reverien Kuri yimuriwe i Dubai amerewe nabi cyane. Umwe mu bamwegereye yagize ati ntabwo yashoboraga kumenya umuntu n'umwe kandi arimo guhumeka bitewe n'ibikoresho bimuha umwuka. Mu mujyi munini wa Leta z'Ubumwe z'Abarabu, aho bivuga ko Abarundi benshi bashakishaga cyane akazi mu myaka yashize nyuma y'ubushomeri butoroshye mu gihugu, Reverien Kuri yo yarerekejwe n'umugore we, umuvandimwe w'umugore buto mu gihugu, ngo yabasanzeyo vuba bishoboka. Amakuru atangazwa ko arimo gukira buhoro buhoro. Icyo akora ngo ibihabye byagizweho ingaruka zikomeye nk'uko umuvugizi umuryango yabitangaje. Kugeza ubu nta kishyaka CNDD-FDD ku butegetsi mu Burundi yari yatangaza kuri ibyo bintu. Gusa vuba Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze muri make ko ameze neza. Ninyabeje muri Uganda, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditse ko umugore Dr Kiza Besigye Madame Winnie Byanyima yasabye urukiko rukuru rwa Kampala gutegeka gereza ya Makeni igifunze umugabo we ikamurekura vuba, yaba ari muzima cyangwa se aramwisha akava muri gereza. Ikinyamakuru Daily Monitor cyanditse ko Madame Winnie Byanyima yavuze ko kuva urukiko rw'ikirenga rwatangaza ko urukiko rwa gisirikare rudafite ububasha bwo kuburanisha abasivile, umugabo we Dr Kiza Besigye atafunguwe, yakomeje gufungwa kandi yakabaye yaratashye. Madame Byanyima yavuze ko umugabo wafunzwe bunyuranye n'amategeko akurikije ko nta rukiko ruto rw'ikirenga muri Uganda. Uyu mugore wa Dr Kiza Besigye usanzwe kuri ishami ry'Loni rishinzwe kurwanya sida ku isi yavuze ko umugabo wakomeje gufungwa n'urukiko rutabifitiye ububasha bihabanye cyane n'amahame y'ubutabera mpuzamahanga ndetse n'urukiko rw'ikirenga muri Uganda. Perezida w'urukiko rw'ikirenga muri Uganda Alphonse wacira urubanza avuga ko nta bubasha na buke urukiko rwa gisirikare rufite mu gucira urubanza abasivile, ndetse yavuze ko bihabanye n'uburenganzira bwa muntu ndetse n'amahame mpuzamahanga agenga ubucamanza. Perezida Museveni ashinjwa gukoresha urukiko rwa gisirikare agamije gucecekesha abatavuga nawe, ndetse yanamaganye imikirize y'urwo rubanza rwateshaga agaciro inkiko za gisirikare gucira imanza abasivile. Yavuze ko atazemera ko igihugu gitubangwa n'abitwaza ko bize amategeko. Umuyobozi w'urwego rw'amagereza muri Uganda yavuze ko atarekura Dr Kiza Besigye adaha uburenganzira n'abamuyobora barimo intumwa nkuru ya leta ya Uganda. Ubu nitegerejwe kugena uko bizagenda. Umuyobozi w'itumanaho mu biro by'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda yavuze ko nubwo urukiko rwanzuye ko urukiko rwa gisirikare rutazaburanisha abasivile, uru rwego rutazarekura Dr Kiza Besigye kuko umwanzuro wo kumurekura uzava kwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, umugaba w'ikirenga w'ingabo za Uganda. Ariho umugore wa Dr Kiza Besigye ahera avuga ko umugabo wafunzwe na Perezida Museveni kuko inkiko zamubuzeho icyaha. Agaseke k'amakuru mu Karere gapfunikire muri Kenya, abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika. Banditse ko Perezida William Ruto wa Kenya yifatanije abandi bategetse ku isi kunamira igikomangoma Karim Agakani wa kane wari ufite kaminuza ikomeye muri kano karere ka Yase. Agakani n'ibitaro bya Agakani bikomeye muri Kenya. Agakani umuherwe utunze za miliyari z'amadolari akaba n'umuyobozi mu by'ukwemera yapfuye ku myaka 48 nk'uko byatangajwe n'ikigo cya Agakani Development Network. Igikomangoma Agakani ni imamu wa 19 w'abasilamu b'Abayisimayili ufite isano n'umuryango ugira mu buryo butaziguye ku ntumwa y'Imana Muhammad. Yapfuye mu mahoro i Lisbon muri Portugal akijwe n'umuryango we nk'uko kiriya kigo cye cyabikize mu itangazo. Agakani yavukiye mu Busuwisi ibihe by'ubwana bwe bo muri Kenya, ubu yari atuye mu nzu yo mu bwoko bwa Chateau mu Bufaransa. Shehbaz Sharif, minisitiri w'intebe wa Pakistan igihugu Agakani akomokamo, yatangaje akababaro ke kubera urupfu, amwita umugabo w'icyerekezo ukwemera n'ubumuntu. Agakani yarazwi cyane mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba kubera ibitaro bikomeye yashinze bya Agakani Hospital biri Nairobi muri Kenya. Azwi kandi kuba yarashinze amashuri atandukanye yamwitiriwe muri Kenya, Uganda ndetse na Tanzania, igihugu yoherejwe gukoreramo ubwo yasimburaga sekuru nka imamu mu myaka y'1957. Agakani yari afite kandi ikirwa bwite muri Bahamas, ubwato bwa Super Yacht hamwe n'indege bwite. Yari abayeho ubuzima bw'agatangaza. Yari afite amashuri n'amashami y'amashuri yashinze kandi yamwitiriwe nka kaminuza ya Agakani University iri Karachi muri Pakistan, Agakani University Nairobi. Amashuri yisumbuye n'abanza yashinze kandi yamwitiriwe muri Kenya, Agakani Program for Islamic Architecture iri muri kaminuza ya Harvard ndetse na Massachusetts Institute of Technology zo muri Amerika. Mu guteza imbere ubuzima muri Afurika, ikigo cye cyahaye buruse abanyeshuri 1000 bize amasomo atandukanye y'ubuvuzi, ikoranabuhanga n'itangazamakuru. Yashinze kandi ikigo Nation Media Group
cyaje kuba ikigo kigenga cy'itangazamakuru gikomeye kurusha ibindi muri Afurika y'Iburasirazuba ndetse no hagati, gifite ibinyamakuru byandika, radio na televiziyo nyinshi mu karere. Abasilamu b'Abayisimayirisi yarabereye imamu, bafite abayoboke bagera kuri 15 ku isi, bari mu 500 muri Pakistan. Abayisimayirisi kandi bari mu Buhinde, Afghanistan na Afurika. Agakane yasimbuye sekuru ku mwanya wa imamu kuva mu 1957. Yari afite imyaka 20 gusa ubwo yahitaga ajya gukora muri Tanzania. Muri 2008 umutungo wabarirwaga kuri miliyari 1 y'amadolari waje kwiyongera cyane kubera ibyo yagiye aragwa hamwe n'ubushabitsi butandukanye n'afite mu bihugu byinshi. Agakane n'afite ubwenegihugu bw'Ubwongereza na Portugal. Ubutegetsi bw'Abayisimayirisi bufite icyicaro Lisbonne, aho afite abayoboke benshi. Uyu mugabo yagiye yirinda kuganira ku makimbirane yo mu burasirazuba bwo hagati cyangwa se amakimbirane hagati y'Abayisilamu b'Abasuni n'Abashia. Muri 2017 yabwiye ibiro ntaramakuru AFP ku Isilamu atari ukwemera ko makimbirane. Yagize ati, ni idini ry'amahoro.